Voilà. Qui a assassiné Matoub en 98? Voilà, les choses sont très claires. Du moment que le terrorisme ça يحبس 97 هو اللي راه يقول فيها ماشي انا. خلاص داروا لا بي اونتر ليتا الجيريان لي سيرفيس دو سيكوريتي والارهاب. خلاص ما بقاتش الاغتنام انا عندك. قلنا شكون اللي قتل معطوب الناس الله يرحمه بها صنام. اسمعوا. Des années de 1997 que la paix soi-disant était faite avec l'islamisme, le terrorisme, l'islamo-terrorisme en Algérie. Et paradoxalement, là où il n'y avait pas de terrorisme, il y a eu, ça a commencé à pulluler à partir de là. Donc nous ne comprenons pas nous-mêmes comment se fait-il que la région la plus contrôlée militairement, il y a plus de 100 000 hommes de troupes en Kabylie, pour un territoire qui ne dépasse pas 2% de tout. شوفوا les mensonges. قال لك il y a plus de 100 000 hommes en Kabylie, le militaire, gendarmes et policiers, faire des barrages, contrôler tout le monde, ce qui n'est pas vrai du tout. Ce qui n'est pas vrai du tout. Pourquoi tous ces mensonges à son âge? Il y a des barrages. هما ما حبوش لي باراج على بالكم علاش؟ وي لازم ينحيو لي باراج باش يصيبوا رواحتهم يديروا واش يحبوا. مالوريزمون ليطا على بالها واش دير صح. moi j'ai voyagé en Algérie. À un moment donné j'étais plus عنابة سوق هراس طارف وكل. عهدكم بربي يا خوتي je me faisais contrôler 7-8 fois par jour ماشي غير انا tout le monde. لي باراج لهنا لا بوليس لا جوندارموري لا بوليس لا جوندارموري سيبي جبد برك. في لا كابيلي او كونترار يا موان على لي زوطر ريجيون دالجيري. يا موان دو كونترول اون كابيلي باسكو لي تالجيريان على بالها عندنا شي مسخر هادو قشبخته هادو مي سينون سي اون ريجيون دو باي. مي هو قال لك 100 000 وقيلا ما يعرفش يحسب 100 000 شاك دار عنده بوليسي ولا جدرمي ولا كيفاش. خلينا من التمسخير تاعك. اطوناج 76 ans 77 ans mais vraiment c'est honteux. C'est l'Alzheimer peut-être. Et pourtant il y a des kidnappings. La mode des kidnappings, tous les investisseurs, tous les commerçants, les grands commerçants ont eu affaire à des kidnappings, soi-disant pour des rançons, mais en fait c'est pour délocaliser. Délocaliser quoi? Délocaliser les entreprises qui يسمع له واحد لازم يضحك. اون كابيليا دي كيدنابينغ. الجي ما كاش، يوهر ما كاش، في فرنسا ما كاش، لا كاتريام بيسونس مونديال ما كاش. دي براكاج تولي جور. البارح برك واحد خرج من الحبس ان كرون ويو راح يقلب كاع الالمان ورزمو حكمه في لا بلجيك فاس فاس برصاص مع الدوله. ما كاش غير في لا كابيلي pour délocaliser, pour faire peur au Kabyle à son niveau. Il parle à son niveau, c'est normal. Oui, هذا ما كان. Eh oui, qui sont implantés en Kabylie, et en même temps faire fuir les investisseurs éventuels. Pour qu'ils ne viennent pas en Kabylie. Pour qu'ils ne viennent pas en Kabylie. Il y a une politique gouvernementale anti-kabyle en Algérie. Je vous posais cette question parce que vous savez qu'aux yeux des gouvernants de votre pays, l'Algérie, vous êtes terroriste. Je n'ai jamais pris d'armes. Mon discours est tout à fait pacifique. Mon discours est pacifique. Il n'a jamais pris d'armes. C'est sûr qu'il n'a pas pris d'armes. Parce que il veut manipuler اسم هذا تاع إرهاب. زعما غير اللي يقتلوا. الإرهاب نتاعك أكثر من هذاك اللي يقتل. هذاك اللي يقتل يجي يتيري ويروح. تا الإرهاب نتاعك راك تجيب دي بيسونس إترونجير باش تروح لكاع لالجيري ماشي غير لا كابيلي. انت إرهابي تاع الصح أكثر من هذوك تاع التسعينات. أنا قلتها لك ونعاودها لك. جاسوما. Je lutte pour le droit à l'autodétermination de mon peuple. نسيت حاجة. قال لكم إذا في أبل دو لندن قال لهم يفو كريي ان كور دو كونتيننت une armée kabyle. انساها ماشي إرهاب. قال لك
جي جامي بري دارم زعما كاع اللي راهو معاه يتبعوه زعما عنده واحد ارهابي سي اللي يرفد برك السلاح ماشي هذاك ارهابي هذاك قتال ما نسميش انا ارهابي سي با ان تيروريست هذاك. Je n'ai jamais pris les armes. Par contre, le gouvernement algérien pactise avec le terrorisme et l'utilise. Et je pense que tout l'AQMI qui est dans le Sahel est l'œuvre des services algériens. Et tout le monde le sait. Je crois qu'il y a même des... Tout le monde le sait. Sahel, c'est les militaires algériens, les Dourouhad, l'Irhab, etc. Il était là-bas. Il était là-bas aussi, hein. Comme il a dit pour Frausen, il a donné l'heure exacte, à quelle heure qu'il est mort, avant l'enquête, hein. Avant l'autopsie, avant. Et ouais, le mec, عنده في راسه. ما تأمنش عقلك. Tu vas dormir debout. Des images qui sont captées par tous les satellites du monde et qui montrent que ce sont les Algériens qui ont organisé énormément d'actions de l'AQMI dans le Sahel. C'est une méthode de diabolisation de l'autre qui est en face de vous. Chaque fois qu'on est dans l'opposition, vous pensez que donc l'État algérien, un État responsable, pourrait pactiser avec le diable? L'État algérien est anti-kabyle et tout ce qui peut détruire la Kabylie est compris par l'EMA. L'État algérien, c'est un État anti-kabyle, mais quand on voit en réalité, les têtes pensantes de cette Algérie, ils sont tous kabyles. غير هو اللي قبايلي، الآخرين كاع اللي عندهم النيف يدافعوا على البلاد، عايشين في البلاد، ما يوليوش اللور، هادوك ماشي قبايله، غير هو قبايلي يروح يجيبنا المروك، ويجيبنا هادوك الآخرين يضربونا ونسكتو، هذا هو النيف عنده كيفاش داير. Comment la définition de la dignité pour lui, de militantisme, هذه هي la définition عنده. C'est grave, hein. عندكم ما تسمعوا. Surtout par l'image, il faut absolument en servir. Nous ne comprenons pas comment se fait-il qu'avec autant de militaires en Kabylie, on parle toujours de terroristes et de terrorisme. Et d'ailleurs, il y a un an, 2 ans maintenant, Hervé Model a été enlevé et tué. On a dit qu'il a été enlevé là-bas, mais personne n'en a la preuve. On a dit qu'il a été tué là-bas, personne n'en a la preuve. Ce sont des les services de votre pays qui le disent. Pourquoi mentirait-il? Parce que la Kabylie demande son autodétermination, sa séparation de l'Algérie, donc il faut absolument la diaboliser.